Namun to kasa ikan kasawa pawan be isapon mabokosan na to sapon ways of best. Neng saudik tagakatindig di na sogas kagan yung iyang pamasi muli sa wasinran. Nasa waisal ataw ng kos en kalapela takapaya tatana sasan ban. Kailangan pamasi en saksatanong papanuwa. Why tanas dato na liminay donation anso tagatama sa salong lisapon. Solid support is next councilman in SWP kayo Son Kapung and Sansan Councilman Kelly Kosya, Councilman Scotty Malakay, Councilman Tion Teopulos, Nas Kawalogan Rano, solid in Sapon, Masakuya Congressman in FSM, next councilman Taga Momotso, utang support dama sa Kawan na Bunungan. Tama sansan mo mong tawas na naligan kasawa, auti sang ready sa monter. At tama ele tapwaitan rano, mandelag ninagwaita, esang ko sapo. Kailangan ko mas. Tangay sa kamela la panasa ninter masalin sowas. Takamay sa wisa kinsela sang ready sapon sa asian kan sa totaw la na palikaryawon esasin tatamon ran. Pasasian mo kailan na esasin korte pasasian mo kila kamay sin kadak le di pinila sang tebe de na pintay silita na kausap sapon kapalapin erain sompong ew men kasaleta siyakin tar siyakin uyepen mayang taka apior mengalis na nepilap katan kipa apior rangka kasalewe remasi yamon nepilap nepilap kau nabe mengalis na rasipa apior kailangan